Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şevab xeyr. Temaşavanın heja. Pişti demek ki me navber da bu bername xwe em dîsa pêşberî wene rojeva civakê wekî bernamên berê ji niha de wê dîsa rojê şemiyar pêşberî webe saet 8 varê. Belê bi münasebeta meha Remezanê me navber da bu bername xwe arastî wekî hûn jî dizanin hem rojeva Tirkiye rojeva navxweyî ya derveyî Tirkiye hinek meselên mühim hene rojevê de em jî servan mesela her hafte xeber didin vê heftê jî me çend mijar ji rojevê nexand em ê serê inşallah xeber bidin ser van mesela em ê jî fikrê xwe bêjin lewra meselên mühim hene rûyê wan li alema İslamê din hêre rûyekî wan li emperyalizma din hêre emperyalizma dinyayê din hêre wek tevliheviya nav Amerîka vêga tê xeberdan mesela Libyayê heye li hêlek rojevê de hinek mesele hene ji xwe ne di rojeva tamamê em bêjin raya giştî de ye lêbelê em nexasim wan mesela tînin rojevê serê xeber didin wek îşxalkirina erda Filîstîn axa Filîstîn di pêşmede meha pêşmede ser vê meselê îşxalkerê İsraîl ser vê meselê dixwaze gavek din bavêje ew îşxala xwe di kamuya dünyayê de dixwaze bide meşrûkirin bi ku Amerîka destek dide İsraîl wek van çend mejara me neqandiye me serê xeber bidin berê serê ewil em dixwazin hinek mijarê ku me rojeva navxweyî me bijartiye me serê wan xeber bidin piştî demek dirêj arastî hinek tedbîrên li hember nexweşîna koronavîrus hatibû stendin êdî jiyanek nû dest pê dike di civakê da em jî ser vê jiyanê dixwazin hinek xeber bidin û ev sê meh zêdetir ku tedbîr hatibûn stendin arastî di raya giştî de jî û di nav civakê de jî tesîrê wê nexasim îqtisadî hene em ser vê jî dixwazin xeber bidin di vê jiyana nû de çi heye êdî lazim e li çi bê dîqetkirin yan jî alî îqtisadiyê ve em ê ji mêvanên xwe hinek sewala pirsin ev jî meselek mühim e û dîsa ji bo Tirkiye arastî hilbijartinên pêşwext daîma tê xeberdan belê di van salê dawiyê de êdî em hîn nebûn hilbijartinên pêşwext lewra berî vê dema paşî vê 10 salî 12 salî pirê cara ev qerar hatin stendin lê 10 heftî berê îdiya ku hate rojevê ku hilbijartineke pêşwext wê hebe yani seçim erken seçim ji bo bêfehmiyên bêjin ser vê îdiyayê jî em dixwazin xeber bidin wiha em ê ser van mijara înşallah xeber bidin berê em mêvanên xwe jî teqdîmî temaşavanên xwe bikin Nureddin Koserî û xêratin serşeveratin. Xwedê ji we razî bin nav xêrê de inşallah. Nivîskarê kovara Kelha Ahmet û Mehmet Baran rojnamevan û jî bi xêratin serşeveratin. Xwedê ji we razî. û ji Koserê ji Mêrdîn Keke Abdullah jî wê gavektin ser internetê de ser Skype'ê de ew jî merhebe ku hazir be em jê re ji bêjin û xêratin Keke Abdullah û xêratin. Nav xêrê de bin mamoste Fatih. Xwedê ji we razî be em ê stûdyoyê dest pê bikin inşallah em ê li we jî bifetilin mamoste Nureddin em bi vê jiyana nû dest pê bikin yani piştî tedbîrên koronavîrus ku em dibêjin nexweşînê arastî tamamê dinyayê dibin îstilayê dabû ji xwe wexta ev nexweşîn dest pê kir û li dinyayê belabû jî rayedara digot êdî heyat weka berê wê nîm be yani jiyanek nû êdî tê tesîs kirin ev jiyan lazim e pir zêde li însan li xwe muxatebe ew mesafa navbera însana
و جبو في نخوشين هناك تدبيرين مهم دهاتن ستاندن هدي اف تدبير جبو تركيا تينا راكرن حياتك نورمال كجيرد بيجن دست بيدك ام جوي دست بيبكن لبريجي امي رويوي كل عبوريه الاقتصاد دين من سري خبر بدن لولا تركيا جي وكي دولتين دن جيب عالي اقتصادي تاثيرك زياده قرت حتى هدي اوي رنگي في تاثيري خويابك ايدي عبوريك خريزك تدا هيتنا متكارن سرفيجي خبر بدن كرمك بله بناوی خدای الرحمن و الرحیم اب چند روزه پیشیامه سال وگرا شهادتا آیتاچ بحرانه به وی وسیله اموید بیرا خودتینن و ام خدای تعالی صبر و سماغ اجتهاوی مع الباطاوی خصوصا و الجامعاوی رتینن وید بیرا خودتینن ولعنتي القاتليوي ولوي الذهنية قاتليوي جو إنسان بفي رنجي جهاتي وباقج وخشك جو قتل لكن ناهل جواكا ما جوان استفادة بكن بيشتفينا هاني حقيقة أف مسألة فيروس كورونا حقيقة دو وجهي هن مركار بيجي يعني وجه كيوي أف تدبيره جو دولة ستاندن وهناك دولتي جو بري بيش وتشوفون حقيقة رزيل وذليل بون وجه كيواني قبيح دركات حوله يعني هر كسي فهم كرجو حقيقة اف دولتي مزن جو ايرو امبريالستي دنيا يعني خوينا دنيا دمجن خون مجن حقيقة جخون مجيه بي وجبونا انسانيتي تشتكيواني باش تني نكارن خلقي خو بخوجي كي محافظة بكن جوان آفات وبلايا هاني هاو زانن خوينا جفاكا خوينا ملتا خوينا انسانا بميجن وام بكوجن قتل عامة در چه بكن التفي دنياي واي روشا امريكا جو ايرو قوتا هري مزند دنياي ده او روشاوي لبرچاواي 100,000 زيادتر كسيوي انسانوي بفيشي مرن نكاروان خلاص بك هينجي كي دومه و وقتالت الدنيا يجي كده نرى حقيقة لشار طرف الدنيا عادتها وخوين مجكي شيطانك إنسي خوين مجكي بقحر لهر در الدنيا خوين درجينه ودولة مندية هر ملت ودولتي يجخر ددزه بكشين باخر في وقت مرة ليبنا حقيقة وقتها إنسان قارب السريخ البراك بعزت بالريق ببرقالك إلهي خداي اف دولتي جو ايرو قال لك بقوات زخم مزن وبترس البرجع فنتين ناس كرن حقيقة نا هو قيسي شيرو بلنجن بلكي جبونا جو ايرو بارود واتوم دسيوان دنه وخليجكي جمرين يدترسن وان خوشك ناس ناكن جهالتها انسانيتي دفي حالي قوة لدن في فيروسا بتشوشكي جو بچاوانا ايديتن بشتاوي دارلي وجهوي قبيح اي باش بردكري حبكي داخز برچاو و انجام جي درخست بله هيز كواني دجي اراسي پرنه يعني بپره خوشي بهيز دبينن پره جيكي حق بفي شكل يعني هذا فهمي كو اوجي وان محافظه ناك اوجي نكار وان محافظه بك وملتي دنيا ملتي مظلوم جوج دسي وان قال لك ديكشين وقتا جو هالشيخ بدن سريخو يكي يعني حولك الخخن خابكن يك غير دولة الجيران يخو اف بريوانج كيلوا تأثير هناك يعني او هذا كوك السحري اللي ملت الدنيا تبي شيء كرنه حقيقة هذا كوي هي لنرد سيترسونا كذا هذا هذا حقيقة في شاهن في رسالة النشان ماذا حقيقة إنسان محتاجي باقجي وصفه يكن وصفه مسلمانة توحيدي يعني إنسانية محتاجي إسلامي شو قيسي ببيش هر سر ستيركي دور بمليون هزار كيلومتر دور الدنيا وشو قيس تكنولوجيا ببيش في درخي نجيكي وقتا جو نه سر رجا محمد عليه الصلاة والسلام رجا توحيدي حقيقة ايش يجي جو بچعوانا ايديتن كارب شتاوان عرضيخ وان راس بك تشي بك ايرو دنيا قش
وقتا گو هاتی فهم کردن دنیا گیشی فهم کردی گو پاکجی تو نبه پاکجیا گو پیغمبر دبیجن پاکجیا گو بدست به وحی ج پیغمبر راحتی اوینا هانی تو نبه و اطاعتاج خود تعالی تو نبه و امر و نهیه گو اسلامی و یعنی وحی آنین ج پیغمبر وک جوره خوارن حلال و حرام شکل مناسبت انسان به هفدور بتبیرک و ظلام و ظلام و ظلام به هفدور شکل تجارت آوان یعنی خلاصه چقیس جوره حیات جیان هبن اگر لگور وحی خود تعالی بن حقیقتا انسان جگلک تشی لبرچاو و نه لبرچاو وقت ویرساهانه محافظه دکت پاریزه وقتا گوانا تینج بیرا کرن چقیسی انسانیت به پیش و هر تکنولوژی خو زیاده بکه طب زیاده به پیش و هر جکی و عمد بینن لبرچاوی بکیری تشتکی نای محتاجی انسانیت دیسا محتاجی اسلامی محتاجی توحیدی دوید رهانه ده اف لازمه مسلمان چقیسی حاضرن گو ایدی خود تعالی عادتا جوان رپلکی نه سپی پاقش وکر گو ایدی درکهون دینی خدا گودانی سر ملیه و به وظیفه دار کردن گونجی انسان آره جی انسانیت ربیجن تبلیغی وام بکن ام چو قیسی حاضرن ام مسلمان رو چو قیسی حاضرن کی ام وینا تبلیغی انسان هم بکن ام ببرن هگر ون لگور امر و نهی خود تعالی ون لگور ریدانی علماندنا محمد علیه الصلاة والسلام بتشانا بمشيانا اذ ايش وافلكتنا ندهاتن سريفي انسانيتي يرو زیاده میلیون انسان به وی شرکتنه و بلکه 200,000 300,000 زیاده تر میرنه و هنجی که ویل که بسکنه نهش کاری ندیاره او جی نخویه یعنی اویل که در بسکنه غیری وان هر دو حتی جبو صابه پیش هنک سناریو سری ویز سنا بیش چیکن هن چیکن هن یک دنیجی آسیسیه حقیقتا مثلا آبوریه گو آبوری چقیسی خصی خطر خصی تعلقه هم لدنیای گیشو هم جکی لولایت ما خصوصا امسر و آهنج که دسته کلمه بیشن هم کارن دبیرن حقیقتا اولایت ما یعنی دولتات ترکی لگوری دولت دنیای دنی دوی وارد چند گاوا به پیشوی یعنی د تدبیر خود د خدمت انسان ده طبيبيات ده حقيقة بنجهي ويتملي خوشك بو وتدبير خوشك السندر وقال لك السر ساكن باشون هما هذا هي دوی وارد اريد بيشا دنيا دي بلكي بو ميناك الدنيا جي فينا قبول لك يعني ريخصني دنيا بين الملل مشهور فينا وام خرجي اعتراف كرن لكن انا اما وقتاكو مرتي سر ابوريا خلقي انا امدنا خلقه كده دجنا ملت دجين وقتا قلت التدبير الدولتي عبوري دوی وارد جبو في وريساهانه تدنر حقيقة قش جبونا الشركات مزن قوش خود تشتك بوا نايز وبزو وشركات قو نيزي حكومتين نيزي سيستمين آراستر اوانه هان جوان هناك تدبير سندن هناك تشوان قوتن شتايش خبات كاري خو در نخينن نيفي مع شوان امي بدن نيفي هم بدن في شكلي قال لك تدبير تشي كرن جوان ر حقيقه الشوان مشاندن لي وقتا قو الانساني قو هين زيادتر الشركات هين زيادتر يعني سدي بينجي زيادتر شيء ملت ندوان شركات دخبتن يعني اصنافي بچوچكن وقتات اصنافي بچوچ مثلا اصنافي بچوچ دنرن حقيقه دواره آبوریه دروشک خراب دن ندروشک باشتنه بله دوی وارد حکومت حقیقتا گرکتشتن الدنيا بك اما اوه آنها نايديتن السري مسألة دجكي حكي حكومت جو مشته جبونا اصنافي بچوچ رمي هناك قرادياج بانقايا درخين جو بفائز بن وهيدي بدن وچند سالا بسر وانا هاني دور خلق اصنافي بچوچ تفتشون بانقا جبونا فينا هاني ديني خو كرايه خو تشتي خو بدن بانقا جوان قلت كي من عين وقت مسألة بريه اري امي بدن اما ديسا بفائز قيسا بفائز او هذا ده جينري تنجي قامويه ده جهات سريحات خبردان يعني چند بانقای کو دولتنا داهي او جي او قردي کو داني ديسا بفائز بن يعني حكومت او کو دغو او سوزخ
قرم جنان إنجي كمان برا مالسف هي فائدة ليتر حكومة يعني أوج تقدير كرن يعني أوج ويج تقدير كن لبالي كماسية يعني أم في أوايد خاينن أم تخازن قدا كذا بالي حقيقة نعوام اللي تجي كمان برا هن في دم نوت شواد خاينن هم جبوا جالي جواك يجوش هم جم قسمة يتكارن بعسا عباری جیب کن وکی که مسئله برنامه داشتی که هی جنها پیدا و هنگ تأثیری ویچه بفن یعنی حتی آنها بلکی ملت پرزیدتر لسر صحت خو لسر وید سکنی یعنی شبه برا صحت مسجد ما هذا که کسک ناکوی یعنی تشتک دبیری که هبو و نابخو پی اداره بکد دوسیمها هم مهی هاوینه دست بی مهی هاوینه دست بکرن هم جی وید مانو وچ فهم کر بله اف نخوشینا کو در کت راسته تدی هرتش به دسته خدایه یعنی مرف ما ایمان آنیه کو پلکی جداره به اذن خدا ناکمه و دیسا ما ایمان آنیه اف ملک ای خدایه یعنی وی دنیای و ای کو دهن روی دانه بتوی انسانه ام تف ای کو خدا باوری آنینه و اونانینه تف ملکی خدا نه مال خدا نه خویت علی وقتی که بخوازه لکدره سون بده کی و بده کی یعنی اویاجی بلکی اشارت کی معنوی و جبو انسانیت یعنی سادجه ام تدی جبو مسلمان ناش خو مسلمان بخدا ایمان آنینه چقص ایجابه و ایمان بجیتینن ناینن عبادت خود کرنا کن بناو مسلمانن یان بعمل مسلمانن ام سر ویاجی ناسکنن ام تشتی کدوی اف دنیا ای خدایه وقتی که خواهد علا بخوازه و دوام بکه و وقتی که نخوازه و لجیکی بقده یعنی و لجیکی بقده ایجا اف علامتی وی تشتیه مثلا رب عالم ویروس کی درخست کو بچعوا نایدیتنه بچوکه و مسلتی سری انسانا کر گو بنه هون اوقس عاجیزن هون انسان جانه هبدو دخون خوینا هبدو دخون دنیا فریه هون بر هفتنگ دکن و رزقی که مدایه و وقتی که هم به عدالت لهبدو پارو بکن تیرو سر تیرا و نفوس کی اوقاس دیجی دنیای ده هوا تیرا هر کسی دکن هون خوینا هبدو دخون گوشت جانه هبدو دخون لباله بزن من کو هون دور دا نه ابدینه نه باقینه ملک دیسایی منه هون بزورن بامن وقتی که از بخوازم از وی دنیا اجبر و ادکارم بگرم رحی و جیج و دستینم یعنی ایدی اف مساج کی خدایا کدایمه یعنی اف تدی مثلا پروگرام عمل جبویه پرزده جینا دیگه مرف دریش که از بویا دخوازم سکنم عاددیه اف دولت غربی اف دولت امپریالیست اف دولت کو تدی نوکلئر کیمیاسال سلاح کیمیایی لباوان هنه لسروان سلاح دویجن کو ام خودیه دنیاینه و دوی وقتی که ام بخوازن لدولت کی ام اداره وانا کی بخوازن ام تینن سری کی بخوازن ام دخینن حقیقت زمان پاشیده و سابون و دنیا آمه ام بخوازن کی جی بخوی بخو و ام بیجن جی نخون جی ناخون به شکلی دنیا ناو هفته پار وکرون چند دولتا و بوی چاویله دن هرتن و مزنانتی سری انسان دنیای توا دکرن به عدالتی نا اگر کاربونه وی عدالت جی بکرنا به عبدیتیا خدا وی عدالت جی بکرنا سر شعبه برا مزنانتی دستیوان داویا به ظلمه کی مزن به سر انسان داده چون دولت داده گشت کرن ام لیدن هرن يعني حقا عبرته تمام إمكان وانو بري وانو تشتي كد مملكة إسلام دا أف زنجينية كد بني عرضي دا توب كرن شخورا برن و بني خود تجاكرن و دولار و مارك و دولار و يورو خزيدا كرن بني عرضا خود تجا بترولي ما كرن جفر برن جفر برن كرن بني عرضي خو حسابي خو چند سال بشون دادكن 100 سال بشون دادكن ویاجی نشان دا کو وی پرهی جاردن جبو کو هنک حرب دنه هنک خوین دنه بینن
خرج دكرن سلاح شي دكرن وحسابي حربا دكرن سلاح دكرن يك دولت كي جوانا عمليه دنهرن عجزيتا وانا كدر كتيا راستي يك دولت كي جوان وي سرمايا خو وان بريخو يكو خصب كرنج عالم اسلامي يك قرش كي وي دوري درس ل اوكا حتى ملتي خو خرجنا كرنا يعني بنجاه كيش بيارا تشينك خستخانه كي جوارا تشينك كرنا حسابك يواني بفي شكلي خويت على روكا كي جوانا بفيجا بس وب شهدا ماريا وان قرا يعني دامارا شهدا ماريا وان بقرا بيجا حيات حتى فيدري وين كارمن هبدو تداويجي بكن الخستاجيك و خست نخوشي خوب كني كي تنبن بيا نشاني مدى عجزيته وانا دبي آليدا هات برچعبا ادجا انا بيدا كتدي حسابي خوب كن ايري يعني من عجزيته وان جديد يا مساله كدني رب عالم كوي عالم چكريه و دنيا چكريه انسانا كملان يا انسانا شانديه و جي انسانا راجي تشتي باش امر كريه و تشتي نباشي گوتيه نهي كريه گوتيه جي دور ببن يك جوانا جي او حيوانك گوشتوان حرام يعني ببخشين گوشت خنزير گوشت كلبه يعني فانا گوشتوان حرام خويت على حرام كريه چما حرام كريه دور دا گوشت وانا دا هنك نخوشين هنا جبو كو درباس انسان نبن جبو منفعت انسان يعني او انسان دبكو بخدا ايمان انيه يا نانيه مساله اونينه مساله دوردا عدالت خدايا خوي تعالى قوتيه كو بني من وخلقان ديه از باصل ود زانم از ب نافا ود زانم ب حساسيته وجودا ما يعني تدي جراد فيجن باغشقلق سيستمية و ايكو ميكروبيكو بكفن وجودا و بكفن بدنا و نخوش بخن واش بيادا بخن اوان ميكروبا دگوشتوان حيوانا دهنه وانا نخون دبيجه جين جيديچه يعني اتدي ام انا جين دبيجن تديج بلا جور دركت يام دبيجن كارو ايشي وان او تشتكو خويت على حرام كريه و قلت يجبو منفعته ومن حرام كريه نخوش نكبن او جدي شنو وانا دخون تدنيري بازار وان هي اولوي دري سربست دفروشن دولته واجي سربست كريه لفرجي عبرتنا استندنا اصلا يعني اگر كنت دي خويت على بريت شتا كنتينا بشي انسان جبوك جي عبرات بستينن جبو منفعته شخصي خو دولته خو وهم جنسي خو انسانا جي درس بستينن جاردن نكبن وي خطاي يعني دي سبب بخشين انت دي كركي بريدك ريكي دا تشيك بكذا كونجالك يجب كذا چمورك تدا عاصب و تسال كي بشون دا دور دا دوير هيدا درباس بكي دور دا ناچه يعني الوردر چمور هوتنه و با تقلق هوتنه و وي كري دور دا ناچه يعني عبرت درس خوجه استندي دريكا دنداتشه تبكينه كي دور دا نكاري درباس يا انسان خدي عقله خدي فراسته خدي تعالوي اشرف المخلوقات شيكريه خدي تعالى اشاره ده و دويجه كد وردا وفي خطاي ديت في خطاي دوام نكن الدنيا لازم تبل هفتوب بجي حيران خويد على خداي ما تبايا ام بي باور بكن هر شك تدي هر انسان كي الغوري اينانجا خو باوريا خو بشكل كي بخدا باور كريه يعني د باوريا خريستيانا دجي هي د يهوديه دجي هي مسلمانه دجي وكي دجي يعني باوريا خدا هي بخدا ايمان اني ما جرا اورتاقه چتكنا وايري يعني او خدايكم ما تشكريه جبو منفعته ما تش لازم اجمره قوتيه سالق دايه ام جبدن بيوي تشتيش خراريكي ببرخوخن ما قازانج نكر ما الدنيا لغوريكو تدي عقلي خو ما نمشان كا تشتيك خويت على جمره قوتيه الغوري وي جنب ماشينه وي جواب يعني بفي شكلي عقلي خو نادن توب ناكن سري نادن هف شخورة تشتكي ببرخون ناخن أنا هي جي في عبرت جي نستندنا أو بازارك و گوشت كلبي و
خنزیر و بقا و پسیکا و نزانم تشبه بیراوه تشتی حرام تشتی که خواهی تعالی گوشتی حرام کریه هیل وی داری دوام تک بله آراستی هنک سر و مجاره زیده سکنین که عبدالله جزجه بپرسم مجاره مجبر که پرن و هم هندک سری خبر بدن من وها خواند آراستی جبر که هم سه چار مهدمالی دابون و وی نخوشی تمام وجودم تمام ام بیشن دروجه آمده ابو ام اینکه خوازن سری خبر بدن اینکه روجه میدیجی یعنی که عبدالله اف مثلا وشخول ما تماشا دکرش دنگه مدهات و ج خیلی وان هر دو مسئله کمل سری خبر ده یعنی روی و لهیلک ام بیشن که محمد بارانگو یعنی چه درس جوی هاتن استندن ما سر اینکه خبر ده جنها پیدا آراستی جبو جواکی و تأثیر کوی چواهبه نخواستم سر اقتصاده یعنی هم هنکی روشا اصنافا خبر بدن که نوردین قسمه کی باز کر روشا اصنافا نخوشه مهی هاوی نجی دست پید کن هی زیده تر آبوری و اقتصاد او حرکت او دسکنه ونجی جیکون لینه اصناف کوچک هنه جوتکاری هیالوی در هنک پرسکری که اندیجیم دزانن هنه نزانم جیران و هات نهات جیران هات پرد چته یعنی مهی هاوینه کو جبو جوتکاری وی در جبو اصنافی وی در لازمه جیران بره دائما دچته افجی پرسکری که کی آراستی سروی ام چند دقیقه خبر بدن قلا جیلان کر و ازو که ما مست نوردین بریانا دروج سروجا اول گنده قصری هم گشیگریان چونش 14 مهده یعنی دندور روشیه ده على تریکا 40 گنده قزل تپه هاتی خود کرن 40 گند حتی قزاق مردین دیری که جیگه وقتا می بیشن 20 گند جیگه داره هاتیه خود کرن جیلانا اون پرسکریه که هری مزنه شبر به مناسبتات وی وقتی ده بلکه جیلانا مچو بو بلکه سبب گنبین زمان حقیقتا پرسکریه که حرمیه طبعا وید بیاره آبوریه ده که روم سر و نخوشیال سر و آبوریا دشتغلن گل گندیا وی شکلی دگوت یعنی به نخوشیه به ویروسیه کرونا گم بحثا بدکن ده تمام تلویزیونا درد کتن اف دو مهتج بیسکا دگوت ام دو هندرده ام چه دشتغلن ام بون هیل خبرler adnarın خبرler ajide prevan çi dibêjin dibe temizî dosya xwe vî şeklî bişon û hijyen û işte un çûn derviya da destekî girtin gerek un bir saniye desteği xwe bişon evana tamamen millet ezber kir van tiştana ji gunda dibe digotin yek hebû lê dera Ramazan jêr digotin belki ew janal me temaşe dike ya digo wala hin ev 16 royê min xwe neştiye Ceylana me hatiye xwe dikirin di wextê ki tamamê dewletê erkanê wê dibêje temiziyê bikin digo av tune ev 14 roja ji ber Ceylan xwe bûyî bîrê wan nişewilin ava wan tuneyê yani ta anî ziman kekê baran belkî şêla manevî fikrî de guherandine kekê mamoste Nûretî mesela şêla esnafa de şêla aboriyê de fakat hakikatê tu nere hakikaten di gelek tişta de guherandin çêbûye ve bevî mînokê muxaz aslında beyaz bînim ziman fakat guherandina esnafê me em di nav wan de ne em bi wan re dişteğilin pirsgirêkê wan çi ye di du mehê ev kesê em ê bînin dehnê wan hebûn bilhesa jî çek û senedê wan hebûn çünkü banka wan çek û senedana heta gelek ez ê nas dikim çûn bankê bi müdûrê dişteğilîn digam jêr dibêjin ya ev tu tiştîkî hûn karin şimer bikin yani ji bo van çekana em nabêjin em nadin texîr bikin çünkü dikanê me girtîne ya da em vekîrî bin jî wek girtî bi zaten kes li sûkê tuneye digo wala tu talimat şimer nehatî şêla dewletê ji ber em nikarin tişkî jî bikin yani di vî warî de erê we jî bîska da anî ziman yani devletê belkî gavin derxistin digotin em ê işte 25 milyara bidin esnafa tunları 25 milyar belki derdê wan derman nedikir fakat yekî em ê bêjin digo welkî ez pînakî li van deynaxim ew jê diçû ew lîsta faîzê datan berwan li herema me jî gelek însan malûmê we ye yani qurişik bijî du qurişik bijî ki pakêtek vê dayo derxistin yani faiz malûmê pir daxistin jî fakat
insan ki oldar bir insan ki bavermend be ki herema preyon bir şekli şuma prediyanaş istifade nekirne şperveji per hakikaten riskliye ki her imezin bir sahih hediye. Fakat ki Fatih ve virüsedi yani ve nekhoşiyedi aslında guherrandına dıştınadı az duhazım yani be hem süret ki berfire hem de süret ki küçük bu kurtayı binim zaman. Yani evçiye de hündüre devlet adı bunları guherandını kat çekiren yani ev nekhoşiya biçuk virüsü bıçavana haditin bir o amçıl ser belki dıştağılın hem de ben ve Avrupa ve NATO ve devam bıkı neke ve yekitiya milleta Avrupa Birliği jerdbenin ve devam bıkı ve neke hem de bejin civina milleta ve devam bıkı neke ya da ame ben de diniyedi dedi beje duvarı tendrusiyedi şu bu gibi fam kiren bir Türkiye bir bejin civinik darek tendrüsiye heye ki jerte gotun Dünya Sağlık Örgütü van kesanı ve civina ve devam bık neke ve güçlü sınıf diman yani duvardı de fikradı ma Mustafa Fatih guherandinik çebu fakat vaktan nere tekilliye devlet guherandinik çebu yani emebejin gelek devlet gami ben de duvarı sanayiydi yedi belki perperzi çobun fakat duvarı tendürisiye tünere van insanına kedim pozisyonu bu bir şekli yani havdu çi dikirin gemiye havdu dizin ev ya gasp dikir şubo çen hab maske şber ve fikri devlet ajir guherandını kaçı bu tişkidi ki Mehmet Baran ani zaman yani ev kesiye gidgotun her tiş yani ölçük ve tüneyi helal ve haram bunlar ev devlet anajı hedi vak devleta Çin hedi servan hayvanana kişa zararı demet tasnif gibi dünyanın nühdü gellik dıştadı guherandını çevu divan guherandını aldı bir kadın apır mühim hey ki tedvari aboriye de sual kır peki Fatih gellik ana debejin debe ce af dedi ya da ce art ziraat ya da ame bejin ce ame bejin hayvan ted yani hayvancılık dedi jerdi bejin avan tiştana artık devlet arı mühimin bu çe vaktan ne hoşik bir rengi çe debe ev devlete ithalat ve ihracat etkin evriyana khud dibin gerek her devlet icra tera xwe ki dinerina devlet av dubi variji guherandinik çe bu da ani ser esnafa be esnafa jir guherandinik çe bu yani daima imkanı bir hebben dibe gerek perakimi şbo roje vaya daima le daviye hebe fakat insan ki ev imkanı bütün ebuji dibe yani nekhoşiyet hakikaten hevi kan hebu devlet fakat devlet ji ev gava abetin hasa insanı oldar ki vane diji ne oldar teneji ama ben yek hem 5 milyar 7 milyar yani ama bejin gerek para bida çekavi hebu senedavi hebu يقول نعم 25 مليار بتدم بهندرسيا ما هذا أفاج نبو إلاش نبو درمان كي عبد الله أراستي د إنترنت ده برسكري كي هر كو ون لسر إكران إن از سوالا درجي جواب برسم و مسألة ما الفيدر قدانت چند رو بره هات رو جوه مثلا هل بجارتنك پیش وقت گلو یا رایا گشتی خواستن که نبزیوی بپیون حاضره نه حاضره لیبل دو ایدی رنگ وی مسئله هات گرتن یعنی هل بجارتنک پیش وقت خویانا که لیبل دیسه جبر که هاتیه روژه وی امسری خبر بدن سیاست ترکی چما اوقاس روژانه جهو ام بیژن دور دکه هنک مثلا دا یعنی روزی که ام هلوجارتنک پیشوا خبردن روزادنی ناتشتک و ساتنر درو جدن اوی تشتکی دنی به خبردان و دوی دمی دجی جالی هدا پاره و مسئله که هات روزوی اف داخستنا بنداوی یعنی بنداوا پیش پارتیا و ها سوالک جواب پرسم و ختماندنا سیاست یانجی و د پیش روزی د سیاست لگور و رنگک چوا بستینه لورا
piştî ku ev mesela hat rojevê hilbijartina pêşwext êdî muheqeq partî di civakê xwe de di civînê xwe de hinek ser vê meselê wê xeber bidin û rengekî çawa dibînin. Yani bi rastî şehêla hükümet dedi ya da şehêla iktidarê digil vê meselê dinere hilbijartinê zû naxwaze. Êbêj bo çi naxwaze? Heta ana pirsgirêkê herî çêbûne. Di dema paşiyê de bîska de me behsa aboriyê kir, me pêska behsa pirsgirêka esnafa kir, me behsa yani nêrînek ana bi millet re çêbûye îro ned lehê hikûmetê de ye. Ha hinek veya dibêjin dibe di warê ev tendurustiyê de dewlet li gor Awropa di vî warê nexweşiyê de gavnî dîtbar avêtin. Gavnê bala mere bikşîn avêtin. Hatta takdirat be gelek millet astin diye. Dibe di ser veya re belki hükümet duruma xwe zane ji ber ana ew pozisyonik wa heye rengekî vî rengê heye yani işte ez hakimî devletê me li gor Awropa heqûsî nexweşî kişand heqûsî di aboriyê de heqûsî ev nexweşî gine meşand me bi tişkî balkêş gizêde min zarar neda vî şeklî me şopand û gime meşand dibe di ser wê re belkî hilbijartinek bêzûka an bibêjin. Fakat wekte jî kerem kir hükümet gelek îstasîka jî çêdike. Hükümet pozisyona xwe ya îro pir xweşik dixwîne û bilhesa jî hükümet veya fam kiriye. Yani gidwarî ittifaka de heta ev tiştê gunnuh anîne. Yani piştî seroktiyê jî reyagî ittifaka vekirin û pêve di vê warî de AK Parti bilhesa hükümet di vî warî de naxwaze here hilbijartinê. Çünkü di hilbijartina belediya dijî me veya dî bilhesa di İstanbul û Ankara di me veya pir xweşik dî yani ge ew kesekî hiç nikarbûn bihatana Arakê ya da keskekî texmîn nedikir gi bê Arakê di hilbijartina Ankara û İstanbul'da li bajarê dijî hacî. Tablok îro waya de ev kesim devlet yani partiye hem biçûk dibêjin dibin hem muhalefet dibe ya da em ê benê dijî hev jî dibe ji ber iktidar gibi keve evana bir ittifaqê bikin ji ber wê jî hikûmet heta 2000 o çenda devam dik ana vakti ve hatta 23 de duy warî de ez texmîn nakim hilbijartinek çebe. Di warê bendê jî de xwazim ez vê bêjim birayê Fatî. Di warê bendê de malûm wê ev bend 1908 de wextê Kenan Ewren de ev ketiye hundura maka kanûnê gemjer ben anayasa çu wextê guherandina maka kanûnê ya da anayasa gitê işteğilandin ev bend jî tê işteğilandin. Fakat di vê derade hükümetê xurt dibin. Hükümetê oyê xwe zêde dikin tu carî ev benda naxwazin. Yani îro li Awropa gelek belki em tiştê wan em di dibên neacibînin ev tiştana ne başin ne dirêdene li ger gelek şaşiyê wan jî bend ew dibên ne şaşî li gelek dewlet da sedî sê malûme wê sedî pêncê. Yani çend heb dewlet tenê bend ji sedî dehe. Ji ber çi vê az dibêjim ana gelek însanê giderin hilbijartinê bilhesa dixwazin oyê xwe bidin partîkê van kesana dibêjin ki partiya me ji ber bendê gider bas nake ez oya xwe nadime. Fikriyatê xwe li Tirkiyê bi piranî heye heta tu dewletê partiyê biçûk tu gişa bide ser hev inan bikin wek partîk muhalefetê goya distîne heqûsî di piyasê de hene. 1995 de 1992 de bû 2012 de bû. Na ez neşaşim 2012 de bû. Büyük Birlik Partisi, o Saadet Partisi, o Demokratik Sol Partisi, ben DSP teklif ikdan meclisi. Mamose. Bu ev bend bırakı daxın sifre veya onu karıcın daxın sedi sisiya. Ve çağadı meclisi veya kabul kir. Veya kabul kir go emel ve mesele binerin. Aslında gil ve mesele eme binerin de ve mana go vakta roke bu xazın ev maka kanuni yani ev benda gidegiş bikin bingaha ve maka kanuni de anayasaya de heye. Fakat ve çağacı bele vakta iktidarıyla kijan eme ben parlamento milleti vekili veya da eme ben gizede ben şiber van oyana bela vela ne ben çerdikin de ber bende de
dibin takoz ki. Yani ciki bak Hollanda mamosa çend nüfusa ve inne 20,000 hüvde hep temsilci gelik parti teden hüvde hep parti teden o preskreklerin akıf. Çünkü vane ki bende dixwazin çi dibêjin dibe em wexta van kesedici di meclisê xin em tişkî bixwazin zûka em derbas bikin ya da çê bikin dibe veya takoz dike bendike em naxwazin ji ber wê jî ev partiyê biçûk tekenin fakat biraz aslê xwe newereye ji bo çi newereye çünkü van kesana li gor fikriya xuta xwe li gor ideolojiya xwe ew madana derbas dikin ji ber wê jî benda adaleti ek bu xazı ya da partiye biçûk ne tenê ev ne mesela partiya tenê hakekê Fatih ev mesela gelgişiye ameliyat kişiye. Xwedê ji razî vekeke Abdullah keke Mehmet Baran ez dîsa ji we bipirsim vê meselê em her naberê lewra mesela îşxalkirina erda Filîstîn Pride dixwazim ji we bipirsim keke Nurettin Baran Koserî ev mesela bendavê em hinkî arastî xeber bidin êdî yani keke Abdullah behs kir hinek dewleta sedî sîsiyê heta demekî ji bo Tirkiye sedî yek jî hate xeberdan heta dar bölge gotin jere ji bo bêfamê hinkî wiha sîstemê din jî hatin xeberdan piştî vê sîstema nû sîstema serokatiyê arastî pir zêde mana bendavê jî nema yani lewra êdî hikûmet ji xwe di destê kesayetekî de ye ew hikûmeta xwe ava dike yani weka berê te dî partî nîn bûn gavê ku wisa bûna gerek dema arastî hinek xitmandin çêbûn yani partiyek serê xwe nikar bû hikûmetê ava bike ji bo wê lazim bû bi hevdûre çê bikin ew di wê de jî hikûmet çend wezîr ji vî alî çend wezîr ji wî alî bi hevdûre pir zêde li hev nedikirin yani piştî vê sîstemê arastî û mesela bendavê jê êdî hêdî lazim e bê xeberdan erê îro bi tenê Hüdapar serê xeber dide belkî hê hilbijartinekî jî tune be lê belê ji bo Tirkiye ew partiyê ku nikarin sedî deh vê bendavê em bêjin bistînin û têkevin meclisê hem rayê xwe nikarin muhafaza bikin rayê wan diçin vîyalî walê hem jî ê ku ray didin van partiya jî îrada wan naçe meclisê yani naçe wê Ankarê ji bo ku sernavê wan bêne xeberdan yani siyaseta Tirkiyeyê dî pêş me da wê gelo ser vê umûdek hebe tune be ku de gişve yana yani li gorî qenaeta min eger ku menfaeta wê ji partî iktidarê û tedî em dibêjin mesela AK Partiye û ortaxê wê MHP ye û ew li pêşin tedî wextê ku muhalefet CHP bivêje jî tedî di gotinê de dimîne gerek lazim e vana jî xwe bidin ber hêja vî tiştî çê bibe eger menfaeta wî ji wan re heve wê çê bibe yani ana siyaseta Türkiye jî wisa biye yani partî li gorî menfaeta xwe hereket dikin ne li gorî menfaeta milletê hereket dikin yani pirê însana ku em tev dizanin rayê xwe kerhen didin ya naçin ser sandiqê û rayê xwe nadin ya jî kerhen didin yani dedî weka birayê Abdullah got zaten divê ew partiya min ku ez jê hez dikim û ez emînim bê bawerim ya jî evê ku me temsîl bike ev partiye û bi dilkî rehet ez ê herim ez ê bidim wê partiyê yani tiştekî wisa di însana di tinê ye yani ez ê bidimekî wê beredayî here Nelgor dilê xwe dide yani nelgorî dilê xwe yani ez bidim partiya xwe wê partiya min jî vê bendavê derbas neke ew raya min beredayî here bira beredayî neçe kerhen ez didim wê partiya din yani tablokî bi vî hawayî heye ew kerhen rayê ku ji partiya iktidarê ra partiya ku zêde distîne ew rayê ku kerhen jê re diçin hesabê wan raya dikin ser vê meselê xeber natin wextê ku vî tiştî hel bikin wê hinek rayê wan kêm bibin wan rayê ku ji wan re ew ê dilnexwazî ji wan re diçin
ويوانا كي مش بروي سروان خبر هذا يعني نا تدي او مساله كو مجلس سقنتي تقدر دكتنو و حكومات شيء ندبنو الهب ندكرنو و بمها بلكي مملكتي ما بفان مسألة وبفان سقنتيارا سري خود إيشاندنو وتشتكي جبو ملتي باش ندكرنو آبوري دكات سقنتيه وسشم يك شيء دبو هما بلكي او مصرفي سشمي كو بشتا ملت درد خصن هي ملتي وي مصرفي خو وي مصرفي ندبو سشم كادني دعانين و دیسا مصرف و سخنتی بسری ملت دانین وانا حال حاضر آنا تننه سخنتی وانا وی چه نبن اما دیسا جیت لی دنیاری منفعت خود دنیارن و یعنی الگوری قناعتا من او کسی کت پیشتانه و حکومت لسر مسئله و نسکنه انا انت تشتكو انا ام دبينن و لسر نسکنه نين اخواني يعني جبو تركيا راستي عيبك الجور نيرينا من شرصد وكيل هنا شرصد قولتو خان الويدر چهار پارتی لویدر تینه تمثیل کردن یعنی او ای پارتی دنجی به اتفاق او بوان پارتی را چون وجویدر وقت یعنی پارتی سعادت یا پارتی دن چند ملت وکیل دنجی یعنی büyük birlik partisi yani şersad vekil hene bir çar partiya tene temsil kirin yani disa şu kısmı mazın ev jvan parti arabe yani sadi çil sine sadi 25 sine edin sadi 10 sine böyle ek sadi yek sine se sine ko ev bendatne ve belki sadi 5 sine ev ji hakivan hene bine temsil kirin yani jve hele de gava kule bine rentij bu Türkiye aybek yarıştır bu siyaset ele böyle dve sistemi da ku ha رای و اف پاستا هاتیه پارسل کردن و به هگمونی demek کنده وها خویاد که کوی نه گهراندن yani çünkü hesabı muhalefet iştiyarası yani bahse iktidar etkin muhalefet şey muhalefet yine samimiye aslında evci memnune yani halbuki ku vakti az haberdaran tedbirim vakti ku bir şekli ve د مجلسی د زنگینی چی ده یعنی مره وقتی که بویژه تدی آمن راسته و از چه بویژه میگره فنامه و وقتی که فکر جدا فکر جبوف منفعت انسان کو بکمن وی داری تشتکی کو نه عقلی و تشتکی بلکه هنکی دنی درخنو راسته و بو شکلی تشتی باشونی بکن اینه باشونی نکن yani جبو منفعت انسان دمان haberi hatiye pişin haberim inşallah disa haber bidin temaşavanın heyeca çend dakika müsaade تماشاوان نیجا ام جارکتن پیش بریونه روزه و جواکی ام ایجا قسمه کی بحثا حادثه امریکا بکن جبوه کی عبدالله سرختامه کی عبدالله جاردن مرحبا جورا مرحبا سرچاوه کیفاتی لامریکا سر کشتنا انسانی کی زنجی رشک هنک حادثه دست بکرن آراستی دیروکا امریکا بوان حادثه یا تجهش خو لیبلی هنک دم وها جبر کو دبر سر اکرانا او görüntüvi او دیمنینوی هاتن پاروکرن و حساسیت ملتی جدوی دمیده هنک زیده بو هنک حادثه دست بکرن و او حادثه این امریکا چوا دخوینن هنک پاشا روژه جه امدکارن بحثاوی مسئله بکن او نجات پرستیال همبر او کسین زنجی و کی چند دقیقه سر به مسئله امبارا خبر بدن انشالله که فاتح وقت تجیگو dünya kış yani öndüre hafta ki belki zedetir yek de ekran adı tiştik dugot yani hem daha fet sandın tedip kurmancı mered beş bo khodi bele ez nefese nastinim
لجور دجی پلیسی امریکا چوگا خو خسته بوسته انسان کی رشت و بیاج هیچ بینید گفت از دفترسم از نفس ناستینم رجاد کرجر بوش جاندا tabii bir işte tamam dünyaya da çan ro her derdi şevti talançıydı bir dükkana yani hatta ma biskad bahsa evne xoşiye kir bahsa virüse kir gel Amerika çok az dimirin dahi ki roje haysit hab nehsit hab hazar hab 2000 hab jarna dimirin liger beyaji dünler millet derket kuça kolana ev vakti damara wan kiribun çiber ya yani ev mağduriyeta emebim bi 7 sala devam dikir duve derade damlak noktak bu o veya emebim ki bu ne ma da kadeh ihlal biray fatih politika Amerika hiye veya amiro belki Sir George kinabe lawke gahat 7 sala em diştagılın fakat politika Amerika'yı guvakta Amerika hati keşif kirin u peve dest pekiriye. Evya çiye iro felsefa batı gemşer dibejin, devleti garibi gemşer dibejin, liser ırkçılığı hati ava kirin. Vakta van kesana çun adaya Amerika u peve duve derade felsefa meşandın. Yani iş Kızılderiliya dest pekirin. Pişti ve malume ve da Amerika'da erde ve ziraat yapırın. Şiber veyacı çi lazım bu? İnsan şuarı lazım bu. Çerdikirin çun evşi devleti Afrika ev kolanatanin be hazaratanin be milyona hatta ve davet çebubun duve derade duve derade top dikirin o şuar istimal dikirin bu an. Refati diroka Amerika'da koleti hatta hazaru haysali haysidici berdevam kiriye. Yani ve koletiya nek eme bejin koletik veya da ara insan yeki reş yeki spide bu. Bir zaman ki fermi be kanuni ev yasa derxiste bun o kole dahatın firotun. Hatta de hakivan kolanadı brasti ev yasa pır balam kişan. Düvi vaktadı didis de hazar ve hapsidu haşteydi yasak bir rengi derxistin. Çünkü hingi kole pır bubun şerti ne şerti insana hareketin evane gudgotin efendiye vanın dez bir kuşuna van kiribun fakat bir zamane fermi yani kanun Amerika derdiki dibe yek li karşı efendiye ko derkeve o giviya evi bukuje ceza şivik kesar tütüne sali hazaru haysididi yani ne perdüsü salberi işte avakırna Amerika dipe veri yasak derxistin yani yekik eme bejin kole yekik kole eme ben bir şekil ki revya çu bajar kidi, çu devletikdi vi kesa be stendin gerek be yani be kuvvete be heze devleti ve be her be girtin o bide xwediye ve politika bir rengi hati meşandın. Tabi vakt hat malume ve disale hazar o be daviye yani nezika eme bejin haysi divan ki emper ed Amerika'da teşteğlandın ev kesi gudgot em nema vi tişti kabul dikin be hazara be 100 hazara hatta be milyona geçev ve Amerika mecbur gavin avetin. Keki Abdullah hakik halal bikin وكيك ماجو برسكريك هيتسر ختامدا ون خبرداني خو هيدي دي بداوي بكن لولا برزيدا نايف عم كرن خبرداني وهناك جهافدو قطبن از بياب بجم بكورتاي كي فاتح كلامك از بياب بجم يعني امريكا هات نقطه وره قياسي قدر خسن اف كولتي هدي قدمه قدمه قراكرن جي تجار döndüre Amerika'da da aras başın çebu. Ve balava çi nivîsandin ser de lokanta digotin insane reş o küçük nikarin döndüre ve lokantaya kevin. Ve aslında zihniyeta Amerika'yı giredi da ve daviyeci vi vare daviyedi malume ve Trump beyanatı da. Çi got govane ارخشیتیه دکن، اوانه یاغمه دکن، گوان کسانا
وەک ئەم چاپکن ئەس چ شوانە ببێژم وان کەسانە bi terörtî îlan kirin. Malûme aktivîstik derket ji Amerîka got ev wehşîtiya meşru alimên. Yani hetana ve muameletiya insaniyetê bi mer nekiribû. Yani dixwazim ez vêya bibêjim birayê Fatî. Zihniyeta Amerîka ji ber ji Awropa hatiye, ji İngiltere hatiye, temelê wê li ser irqçilîgê hatiye avakirin. îro ev hedîsana gider kevijî ev temela hiçbir şekilki, hiçbir tür şekli ev yaş ortaya rana bibû. Malava ava xwe ji razî be keke Abdullah. Keke Nurettin em servê meselê devam bikin her yek ji me sê çar dexem xeber bidin wextê me pir zêde nema. Yani ew ê bi kur veherin ev hadîsê Amerîka a rastî li derekî gavê ku hinek protesto xwepêşandan derdikevin di dûre şewtandina dikana talankirin van tişta ku dertên ji bo hikûmeta êdî tiştek rihet çêdibe wan terorî elan dikin yan jî bi şiddet didin ser wan heta ev hadîse êdî ji alî temamê dunyayê ve meşru nayê nedîtin. Li Amerîka jî hinkî wî rengî çû li gora min wan çawa dixwînin? Rast bi vî şeklî wexta got hereketa van însanê reşik derket بشكلكي مشروع دركت لورا ظلمك غدار بوحشيانه لخلقي خو يعني السيستم امريكا لخلقي خو توادكي نخاسم اگر واني رشك بن اف غدارتيا سيستمي دهقات زياده دبي اگر مثلا بري خلقي ويدري خلقي قطعه امريكاي كيفن بريا اوروبي هر ودرهاني دولتك الورصاز بكن ابا بكن جوان تقول قزل دليل يعني جرم صور البيشيل سروانا اف وحشتا خو راخصن واف سيستماغو بشتي افاكر جكي لهمبري وانا وحشيانه معامله كري بشتي كي عبد الله جوت جوان کارکر لازم بون چون دولت افریقا قطاع افریقا به میلیون به هزاره به جميع انسان رواندن دزین وحشیتی او آنین ودرهانش خود بکار آنین انسان غیرتای تحمل ناکه ظلم و زوری قبول ناکه و طاقتایش که هر دائم ناکهجی لبر وان رادبون بنخلی وحشتيا هندر خويد قلبي خود در تخصن در وان ياساي خو حقيقه ظلمك مزن لو عندكم هنجي كي دكن هاجر اف 40 سال 5 سال سيستم خو قانون خو گهرت بنجي كي او اصلي نجات پرستی اوان جوان بیشن آنگلو ساکسون یعنی خصوصا اوانه گوش انگلترا هاتن وانه سپی جوان بیشن زنگین دولمندی جوی در هاتن لوی در بونو خودی سیستم عادتا و ظلم خود نجات پرستی خود سروان هندی که دومینن اوه هانه حتی کنگی بدومه از بیشم اوه هانه انشالله علامت داوی بونا و سیستم امریکایی امریکا ایدی لتوی دنیای پرستیجا خو فورتی خو وند هذاك كيم دكي دناوا خلقي خدج كده بشكل عين بفي رنگي كيم دكي ايدي خلقي قش دبينن حقيقه د تواريد خدمت جوان رناك هو خدمتها سيستمي جوان كسي جو سيستم كرنا اخو يعني دوله من دوري دوله من دوري كي برايي يعني سيونستي يهودينه يعني اصل وان يهودين سيونستن فكركي ناف يهوديه غداره كي روحاتنا سراردا فلسطين جكي دولتك تروري افاكرن بلكي بيسكدن بحصاوان جكي بكن ودور جكي او فلاهيغو بون خدمتكار سيونستي امريكا يعني سيونستي قول الدنيا يعني فلاهيغو بون خدمتكار جوان اوانا بون خدي سيستم امريكا عيرو جوان سيستم جوان رد شغله وخلقي خويدني قشي اهمال دك قشي بالشكل كي كولاتيا انه ام بيجن كولاتيا مودرن بكارتين وان د شغلينه يعني جخو هداونا وان يعني جخو ناوان يعني امكي وان جوان استفاده دك بشكل انساني رشيق جكي شخو انسان قبول نكد ده هر ساله ده همن نيزگا هزاره انسان بدسته پلیسی
سپی گوانه گو زنجی لدیجی زنجیان آنگلو ساکسون جوار بیشن یعنی ایگو خودی سیستم ایدی بینن و خود سر انسان دنیر دبین انسان غیر خو وک عادتها بشکل کیش آجالش حیوان ده حسبین خودوان ربین بدسته وانا گلک تین کشتن هر جاره ويدركفن اف غريبانا اف فقيرانا ويدركفن بايدي بس حياته مجكي امجي انسان حياته مجكي قيمه لي وكان انسان دين يجي جوان دين يجي مثلا ايجوج ايطاليا تشونو فرنسا تشونو جو دوله الدنيا يجي تشونو ايدي لو امريكا دوله göçmen ayına جويدرينا قفاناج كاريكاريا واندقن تنري دستكي بقريش حقيقة خو آفيت وان دارانا كتناف وانا وك فانا لتركي جلفيدراج كي ام قال لكي ديروكا بريده امزانن دستكي قريش كتناف وانا اوانا يعني بتركي بيج مانيبيولا كرن يعني بريوان فقراندن جحقية او تشيكرن ايدي هيريشي دكانا دكن هيريشي انسان دين دكن هيريشي عربو مالي خلقي دين دكن وطالان وويران دكن بين اخلي ج دولة يرجكي ج سيستم يجيكير حنجت اقدر دكهذا مشروعيات اقدر دكهذا بجزيلواقو حقي وان بدوانا دفج وحشات يا سيستما خبر سيستما خو بقريني انساني خو قشا بكو كفدو زلواغو فينا بك بواي بنا افانها نشخو وحشيني افانها نشخو نبكير هاتيني يك جوان هاتي بكشتن جيكي گه نديني في شكلي مخابن في شكاني رادكن الاشخاص مصر في دوسي كلمه دني بيجم بكرتاي ازم بك افا ان شاء الله هو بالداويه سيستما في امريكا اف سيستما هاني هدي تيجو هراندن دنيا ايدي امريكا بفي شكلي بجندرمتي لسر خنا ما قبولك خلكي ويجي ما قبولك افينا وي بيجو هرتن و اف امريكا دنيز دي ان شاء الله و اف سيستما بفشكل اف يكيتيا بهفدور هيزا قوتان بكف وجهفتوش بفشكل دي سبب الدوله تشكي بچوچك چاغوان دولتا عثمانلي پرچا كرن دولتجك اجاره وكي خديتي لإنسانية بك أو تخديتي لوان دولة دني بك يعني وكيف خدية سيستما الدنيا إنه أن هذا نافع أمريكا هي هناك شو أمريكا جو أن خدي إيجو أن هذا بالسيستم ده دستمة ده وأم حتى أنها مدومان دي أمي هنجي كي بدومين أو أنا هنجوارته قلت المحافظة كاري ويدراني وهناك جيكي أوجي وكو أنا دولة مندن خديه سرمایه قال لك مزن للدنيا يجي سرمایه خو عادتها دولتها بي رادكن ودادخينن او انا كنت بامش خر سيستمك دني نه بينن اما فين اقليمي جندرمتي جا امريكا بسين بد مساله تشيني يا بد جيك دني افناج البروانتين اللي سيستمان نه الدنيا امي ساز بكن افا بكن والهيلك دني جي هي يا تقديري الهي يعني كما بيجن مسلمان يعني او کسی گو باورمندن و زانن گو خدا او چیکرن آفراندن شاندن دنیای وظیفه دایوان او جیکی اداره کرنا سر روی عرضه و اداره کرنا انسان و حیوانات گشل سر روی عرضه قالوا مسلمان جوينار حاضر وقتا گو اف سيستم امريكا گو ايرو باترونتي للدنيا گشي دكي گفشكلي وشيا كي دنيز ان شاء الله هو هر کس وي ببينه ومسلمان كاربن خديتي لإنسانيته بكن وكاربن حاضرن جو سيستمك نه لغوري امري خد تعالى ولغور عدالته جو خد تعالى جون خصي ويا افا بكن افا غيرك ام سرفيا بسكن يعني مهم اف مسلمان شو قيس حاضرن سيستم الدنيا نه جو بي افا كرن يعني وي سيستمك نو د بيش مدى افا ما بي افا كرن وي افزل ما بقدر كي مد باران وقتنا برنامج في مساله كو خبردان وقتنا بن ام درباسي مساله فلسطين بن لوراد يكي ترمه هدا و جالي چتيا سيونيست غاوك بي اويتن لسر عرض فلسطين شخوا اشغال كره يعني بالفعل ويدر هناك افاهيه تشيدكه د يكي ترمه هدا و غاوك تنجي باوجه وان عردك خصيه بن اشغالي باويك فرمي وقبول بك جالي مجلسه و نوالا اردن جراد بيجن هريمكه جبر وی ما خواستم سر وی مسئله جی خبر بدن جارک تنم هم تماشاوان خو جی مسئله هایدار بکن هم جی مسئله کا معلوماتی و چهنه سر وی اونی چی بیشن بله جبری که از وی مسئله بیش مسئله فلسطینی از خوازم تسی گوتنال سر مسئله امریکا بیش در بسیوی داره بیم اب مسئله امریکا انا حال حاضر تدی او انسانی کو زنجینه او دولت افریقا قطاع افریقا هانینه
شخو هولندا سال 1619 جميع أولي الودري إنسانتين الورد فروشن تدي دولة خربي الدولة الدنيا مسلط بوون شخو زنجينيوان بني عردي وسر عردي شخورا لید مجین و دبرن ایجا دست به فروتنا انسانی وان کربون شخو به هولندا و جميع هولندا و احتیاجیه که قطاع امریکا جی به انسانا به قوتا انسانا به خویدانا انسانا به کدا انسانا هبو او کسی که تدیه و جوارا ده عرض وان ده خدمت بکن دبرن انسانا ده فروتن امریکا ده فروتن و در بی شکلی تدی انسان افریقایی انسان زنجی چون وی داره بجیبون و نفوس وان زیاده بو امریکا ظلمکی زیاده مزتر لوان تکر یعنی وان انسان حساب نتکر انسان جبالک حساب نتکرن و جماره وان جی زیاده بو حتی در زمانه که در امریکا قانون دردخه نکو دی انسان سپی یعنی انسان وانه کو birinci sınıf jera dibêjin û xwedî dewletê dizanin xwe jî însanê dinê mestir dizanin ne însan dewletê wan qanûn derdixin dibêjin ki însanê spî ku di erevê di ereva da di erevê tu dî em Tirkî jê ra divê şehîrî îçî erevê ku tu dî wasitayê ku meriv pê diçe ciya her kes pê diçe ciya دوی دوان عربا دا یک شخص کی سپی کل پیاما و ای زنجی نه حقیویه کرونی گرک جی خوب دویه قلت خوب دوی اول پیاما یعنی یکی سپی پیاما ای زنجی دخوازی برا پیرک و دخوازی برا اختیار و دخوازی برا گنج و گرک جی خوب قانون گرک جی خوب دکی اشکو او اسیانا وانوی چاخیجی پیرک کی زنجی رونشتی لسر قلتخا خوش بری ویه سپی سوار بویه و او جبلال پیاویه و دویتی راوی از رونیم لسر وی مسئله اسیانا وان دست بید که و امریکا وی چخت که و درومکی زور و هنکی تشتا و دگهرینه مثلا وان آوه باشی جی آنا امریکا او کسی که بني او بخود فيجن ها او كسيكو كاتنا سوقاقه وحقي خود خوازن او بخود فيجن كو امريكا واستخباراتها و اجان امريكا انسانا بپراد كرن و دشين سوقاقه و دشينن بسر او alışveriş merkeziyat دريوان دشكينن و جملات راودكن و جبو ملات هراوان تشتا بدزو براوينه ابرچي بوی هوایی با آجان خود که پراد ده انسان وی ایشید که جبو کتدی مداخله وان انسان جبو خو مشروعیت کی چه بکه و بوی وان انسان تب خرابه اویا بخو اوان کسی که لپی حق خوی مشروع حق خوی انسانی کتنه او بخود ویژن امریکا وی تشتید که با آجان خوان یاغما پیشیه بد که یعنی دلیلش کنه او جدیشن. اجا اموان سر مسئله فلسطین زمان مرحله نمایه. یعنی چند دقیقه سری خبر بدن لی به مسئله پیش هفته پیش مد زیادت سری خبر بدن. یعنی شو تدید پیش مد وی تشتی چه به اگر نصیب به وی شرخی معرفت کار زیاد سری بسکنه. یعنی تشتی که از دخوازم بجم دوی واری دوی مسئله دوی زمانی دا هر کس به نخوشین و به مرنه و به نواخو مشغوله اسرائیل و دولت سیونیست دخوازت و آره دا تشتی که وی کماسی مایه تمام بکن او تشتی که کماسی مانه تدی امریکا بوی حالی خول سرد سکنه و دستک دده که و ترامپ جی تدی یعنی بوی دینیتیا خو از دویم دینیتیاویه تدی شوق تشکی دوی ایوار تشکی دوی قد دور به انسانی که دولت اداره بکن ناده که یعنی نگو از تنه دویجیم انسان تب دویجن یعنی گرانی که سر دولت اداره بکن گرانی که وسط تنه بلکی بوی سر وی قوتیجی یا جی بلکی بوی او انسانی که وی دولت اداره دکن بوی حالی وی جوی حالی جوی رازینه بله ایجا اسرائیل جوی حالی استفاده کرد خوازه روکی زودتر او تشتی کل مقصد کل پیشیاوینه او عرض فلسطینی که اشغال کرنه زودتر و اشغالیتیا خو مشروعیتیا وی چه بکن
لپی تشتینه مثلا یک جیجی او عرده که فلسطینی دنو دسته وان دانه شخو تشتکی نمایه او نوالا اردن جراد ویژن نوالا اردن جی عرده فلسطینی هری بقیمت و عرده آجوتنیه بله يعني خرما تدا داویژن عرض خرما تدا پرن و آویوی پرن جمیوی هنه يعني عرضی داجوی يعني جيبو آبوری جیه کی پر بقیمت و يعني جبو فلسطيني جبو حياة وان دوام حياة وان و جبو كو فلسطيني جي دريواني كو ود دنياي يعني ويجي اوجي دي بروان بيگرتني او دريه كو ايدي كارفن در كفن دنيا يعني تكلياوان بدنيا رات قطب يعني اسرائيل بكفوي درجي نافاوان و اردن جي دگره ايدي دوي دري دجي نكارن در كفن نفس بسين دخوازم هم دور دجي بفتسينه مثلا دور دبيجه كي جمارا فلسطینیا 65,000 فلسطینی لوی داره دنوالا اردنه دا دجین 11,000 یهودیه کو آنا تدی مجرد ویرلشم جی درواتینند کن عرض فلسطینی بشکل که مشروعیتی اشخورا چید کن اولی اشغال دکن و جوان را آوایی چید کن دکن 11,000 یهودی دوی نواله دهنن دوی عرضی دهنن بجیبونه ایدی يعني تجماري جي بنهري 65,000 فلسطين 11,000 يهودي تدانه دي ساجي او دفيجا امي ويدري الحاق بكن امي ويدري بكن پرچه جي پرچه دولتا اسرائيل يعني ببي هواي تدنيري دخوازن تشتيكو مايه جي فلسطين يدور دا بفتسينن وجبروان بقرن او امالي وانك ومقصد وانك ونبجو معنا تمام بك مخواست اجي د خريطه د لبن هرم كا لكي جاهليت كذا الشريعه روجافا لوي هيليت كذا وحقيقه جي عليك وجيك وباسك جاليه جوتكاري جالي ابوريا کو يعني اف دولتي کو د روجلاتا ناوین ده کو پروژه يعني ايكو بترول هبه يكتن بجيش بركو صنايع و فابریخی مزنتنن سر جودکاری سر شغلاندنا عرده کو آبوریان هیا افجی جیک مهمه و عرده لبنانی کو دبن اشغال اسرائیل ده افجی درک مهمه که کنارتین مالا و آوا سرچاور آتن خود جوارازی به که محمد وران سرچاور آتن وقتی مخدیه تمام شمال نیجا جوی هفته پیدا دیسا دست برنامه خود کر انشالله هفته پیش مدرجی امی برنامه روزه و جواکی دیسا پیش بری ود بن امانتی خدا من